Det er ligesom, de vil angribe en, ikke? Nej, det er ikke. De sidder på spring. Sådan. Og hvad hvis jeg ikke kan? Jamen så, ja. Så er ikke for... Hvis ikke du gør, så vælger vi også række, da hun skal gå i byen. Ja. Ja, Maria. Det er meget bedre end sidst, skal jeg sige. Du er over halvvejs. Ja. Ja. Det går godt. Jeg bruger den pævne. I wake up early and I hunger for breakfast. Buttermilk pancakes, sausage, eggs, bacon, sugar, and cinnamon. And for lunch I want Wiener, schnitzel, ooh yeah, gotta have served with my turn. And wash it down with some butter. For dinner is simple, I always eat the same thing. Soba, goulash, bratwurst, spätzle, has some pepper and mayo. And to top it all off, a sexy cake looks amazing. But there's just one thing I'd change, I think it goes without saying. Tag den væk fra live view. Ej, hvad? Den er lige ved at være færdig, jo. Kom nu. Totally pack. Bad 19. I drink some Det er det hele med brystet. Ja. That's good. Yeah, that's more likely to pouring. I have a German accent. Ja, Maria, du er der. Woo! Das gut. I have some beer, so I need a light snack, a giant pretzel, totally perfect. Yay! Now I'm all dirty and tired. Probably needs a shower. Energy drink should do. I'd just be more than 5 hours. Sådan.